Dapat tahu cari tahu nasi bolis saksi na pak. Bolis. Siapa? Doko cari to na sangat tarbiya parmagoni telor manuki. Sana di pauhida de manuki mal kotek-kotek na martelor dia tokan. Parmagoni telor ido. Marsambarat. Telor ni sila nga pa na magui. Si mo nanay buto mo hida jay julu. Telor ni siya pa isa na mangida telor imago. Marsambarat ko iterito ko proses ni mano na martelor. Botul mo si bolis botak iblis. Ang gunaga din na dokpar ko mat mo pitat ko sanot ko. Minum aja lo pak, minum aso marek talo nani. Macam piga da butaton. Habis waktu ison. Jam 2 pak. Jadi isi dolang kamu mengidaan. Awang ko menurutku pak, soal telur na magui itu adalah soal yang biasa. Huting mochi pegyo dari telur pak. Mungkin juga manuki sendiri pelakuna harana ibu tuh telurnya selamon naong ada jadi anak terus ibain dadar. Jadi makanya putus asa ya yang bukunya telurnya mungkin.